Ese aho bizi ko kugeza ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikirango cy'igihugu aricyo twita ibendera ryahindutse igitambaro cyo kwihanagura ibyuya ndetse rigakoreshwa mu bindi bikorwa biteye isoni n'abayobozi bakuru ndetse n'umukuru w'igihugu bwe. Ese wari uzi ko mu gihe hategurwa umugambi mubisha wo guhindura itegeko nshinga ry'igihugu, Kiliziya Gatolika yamaze guhaguruka ikamaganira kuri uwo mugambi w'inda nini? Ibintu nta mabara ikinshasa, kuva ku ntambara y'indege zitagira abapilote zirimo guhanurwa mu misozi miremire ya Minembwe kugeza ku magambo akakaye Perezida Tshisekedi ubwo yatukaga Joseph Kabila akamwita imbwa, ndetse n'ibanga rikomeye ryaraye rihishuwe n'uwahoze ari umudiplomate w'Ububiligi ryemeza ko ibihugu by'i Burayi aribyo bikomeje gucana umuriro mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'ibibazo n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'isesengura ryimbitse kuri buri ngingo kugira ngo wumve neza ibiri kubera mu rwuri rw'abaturanyi, byose mu Kinyarwanda cyumvikana neza. Reka dutangirire ku isura y'igihugu ndetse n'agaciro k'ibirango byacyo. Muri iyi minsi isura ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwangirika mu maso y'amahanga. Ibi bikaba bituruka ku myitwarire idahwitse y'abayobozi bakuru b'icyo gihugu. Hari amakuru mashya yakwirakwijwe ndetse ashyirwa ahagaragara n'umwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa umusesenguzi Sugira Mireye, ashingiye ku makuru yahawe n'ikinyamakuru cyitwa Top Kivu. Ngira ngo murakizi, ni cy'umusesenguzi dukunda gukoresha hano witwa Oxygene, ahishura agasuzuguro gakabije gakorerwa ibendera ry'igihugu cya Kongo. Nk'uko aya makuru bigaragaza, ngo Perezida Felix Tshisekedi ubwe yagaragaye akoresha ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igitambaro gisanzwe cyo kwihanagura ibyuya mu maso. Ibi rero si akantu gato, ni ikimenyetso cy'uko inzego z'igihugu zasenyutse mu mitwe y'abaziyobora. Nk'uko ikinyamakuru Top Kivu cyabigarutseho, kubaha ibendera si amahitamo cyangwa ikintu cyoroheje umuntu yakora uko yishakiye, ni ihame shingiro. Igitabo cy'amategeko ahana ibyaha muri Kongo giteganya neza ko gusuzugura no gutesha agaciro ibirango by'igihugu ari icyaha gikomeye gihanwa n'amategeko. Ariko se bizagenda bite igihe umukuru w'igihugu ari we wa mbere uko iryo kosa asuzugura ibirango by'igihugu cye? Ngira ngo murabibona ku bijyanye n'ubusesenguzi bwa Oxygene. Ibyo gukoresha ibendera nabi byibukije abasesenguzi benshi amateka mabi kandi ateye isoni y'umwe mu bayobozi b'iki gihugu witwa Enoch Ruberangabo, aho mu mwaka wa 2016 uyu mugabo wari vice minisitiri yagaragaye muri video y'urukozasoni yikinisha imbere ya kamera. Icyatangaje ndetse kikababaza abantu cyane muri iyo video nuko amaze kwikinisha yakoresheje igitambaro gisanzwe mu kwihanagura, hanyuma akaza gufata ibendera rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akihanaguza igitsina cye. Ibyo byatumye ahita yeguzwa ku mirimo ye muri icyo gihe kubera iryo bara yarakoze. Ariko noneho igitangaje kurushaho muri iyi minsi, nk'uko amakuru akomeza abivuga, uyu Enoch Ruberangabo ubu yongeye kugirwa umuyobozi w'agatsiko k'abantu bavuga ko bahagarariye abanyamurenge, nyamara bakaba ari abantu birukanwe ndetse bakavumwa n'imiryango yabo kubera amakosa nk'ayo yo kugurisha icyubahiro cyabo. Aba bagabo bakoresha minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya, ndetse muri bo hakaba harimo uwitwa Beatrice Gisaro, uwo basigaye bita Cisaro kubera kugaragaza inda nini kurusha gukunda ukuri. Uyu mutegarugori asigaye afatwa nk'umuntu wa mbere mu mateka ya Minembwe wagurishije indangagaciro ze kugira ngo akunde abone amaramuko n'amarongo. Ibi byose byemeza amagambo avugwa na benshi ko mu buyobozi bwa Kongo umuntu yakwibaza niba nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe bamwe mu bayobozi baba bafite. Tuvuye ku by'ibendera n'imyitwarire y'abayobozi igayitse, reka twinjire mu kindi kibazo gikomeye cyugarije politiki ya Kongo muri iki gihe. Umugambi mubisha wo guhindura itegeko nshinga
Iki gitekerezo cyazanwe n'ishyaka riri ku butegetsi kugira ngo Bwana Felix Tshisekedi ashobore kwiyamamariza manda ya gatatu cyangwa zirenga, dore ko itegeko nshinga ririho ubu rimwemerera manda ebyiri gusa. Uyu mugambi uri kwamaganwa n'abatari bake mu gihugu kuko ufatwa nk'inzira yo kugundira ubutegetsi by'iteka ryose ndetse no gusubiza igihugu mu bihe by'igitugu gikomeye. Aha rero Kiliziya Gatolika ifite ijambo rikomeye cyane muri iki gihugu ibicishije mu nama y'abepiskopi muri Kongo izwi nka Senko ntiyicaye ngo iceceke. Ejo bundi humvikanye ihumure kuri bamwe, ariko iyi nkuru iba nk'inkuba ikubise abatari ku butegetsi. Abepiskopi baravuze kandi bavuga batarya iminwa, amagambo yumvikana neza asobanutse kandi adatitira. Abayobozi b'amadini batangaje ko ku bijyanye n'itegeko nshinga nta mpamvu n'imwe y'ingenzi hari, nta bwihutirwe kandi nta n'amahirwe meza hari yo gukora cyangwa guhindura itegeko nshinga muri iki gihe. Kiliziya Gatolika yo muri Kongo isanzwe ifite ijwi rikomeye muri politike y'iki gihugu kubera ukuntu yegereye abaturage no kuba ifite ibikorwa byinshi by'amajyambere yiyemeje kubera abaturage urukuta rwo kubarinda igitugu no kuyobya igihugu. Ubutumwa bwafashwe nk'inabaza ya nyuma kuri Felix Tshisekedi imubwira iti ntabwo abantu bakinisha ahazaza h'abaturage uko bishakiye gusa kubera gushaka kuguma ku ntebe. Aya magambo agiye guha imbaraga abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yo kwamagana uyu mugambi uzwiho guteza imidugararo mu bihugu bya Afurika, aho abayobozi baba bashaka guhindura amategeko kugira ngo bigumire ku butegetsi. Kandi koko abatavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukaza umurego mu kwamagana ibi bintu. Mu minsi ishize hakwirakwijwe amagambo akomeye Perezida Tshisekedi yavuze asuzugura uwo yasimbuye Joseph Kabila, akamwita imbwa yatojwe n'abanyaburayi. Aya magambo mabi yatumye abanyekongo baba mu mahanga ndetse n'abandi basesenguzi bahaguruka basubiza Tshisekedi bafite umujinya, bamwibutsa amateka ye atagira ishingiro igereranyije n'aya Kabila mu bya gisirikare no kuyobora. Amagambo yakwiriye cyane ku mbuga nkoranyambaga nayo munyekongo uba mu Bubiligi wabajije Tshisekedi ibibazo bikurikira bigira biti: Tshisekedi, mu gihe Joseph Kabila yari ku ntebe y'ishuri muri kaminuza ikomeye muri Makerere University aho ni muri Uganda yiga, wowe icyo gihe wari uri he? Muri urugwe mu mwaka w'1997 ubwo urugamba rwo kubohora Kisangani rwari rurimbanyije, Kabila yari ku ruhembe rw'umuheto arwana, wowe icyo gihe wari uri he? Arakomeza agira ati Kabila yabaye umugaba wa batayo idasanzwe mu gisirikare arayobora, wowe icyo gihe wakoraga iki? Kabila yabaye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka yiga mu ishuri rikuru rya gisirikare mu Bushinwa, arwana ku rugamba rwa Puerto Pepa na Karemi mu mwaka w'1999. Wowe ibyo bihe byose wari muri he shuri wiga iki? Joseph Kabila yaje kuba umugaba w'ingabo z'igihugu cya Kongo, aza no kuba perezida wa kane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose wowe wabyumviraga kuri radio cyangwa ubibonera kuri televiziyo wibereye mu gihe ntara utitaye ku gihugu cyawe. Aya magambo y'uwo muturage arakomeza agira ati mu myaka 18 yose Joseph Kabila yamaze ku butegetsi ategeka, we wari ufite uwuhe mwanya muri leta cyangwa mu rwego rw'abikorera mu gihugu cyawe? Wowe kwibera mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi imyaka 37 yose nta kindi byaguhaye usibye ubwenge nk'ubw'inzoka yo mu bwoko bwa nguma yikurura hasi. Uvuze imbwa wibagije ko imbwa ariyo imoka gusa isakuza, ariko intare ariyo Kabila ariyo yo yarategetse kandi irubashywe. Ibisobanuro bikomeye byerekana igikuba cyacitse hagati y'abayoboye Kongo ubu ndetse n'abayoboye mbere, ndetse bikagaragaza n'uburambe buke mu bya gisirikare no mu miyoborere ku ruhande rwa Tshisekedi ugereranyije n'amateka aremereye y'uwo yasimbuye yirirwa atuka ku mugaragaro. Tuvuye mu magambo y'Kinshasa, reka tujye ku rugamba rweruye mu misozi miremire ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aho isasu rikomeje kuvuza ubuhuha.
Amakuru make aturuka ku rubuga rwa Top Kivu aravuga ko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu mu masaha y'ikigoroba indege itagira umupilote yoherezwa kwiyahura no guturika ikangiza ibintu zizizwi nka kamikaze drones y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yafashwe ndetse iraswa ihanurwa n'ingabo zatwirwaneho zishinzwe kwirwanaho mu gace ka Minembwe. Iyi ndege ikimara kuraswa ubutegetsi bw'abo barwanyi batangaje ko ikibazo bagikemuye kandi ko bamaze guca intege uwo mugambi mubisha bari batezwe. Kuba leta ya Kongo isigaye ikoresha izi ndege ziyahuza ibisasu mu ntambara yihuza n'imitwe ivuka mu baturage b'imbere mu gihugu nka twirwaneho bigaragaza intera intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga muri Kivu, igezeho n'uburemere bwayo. Byerekana ko leta iri gukoresha ingufu z'umurengera n'ikoranabuhanga rihanitse ngo irwanye abaturage bayo bibereye mu misozi miremire ya Minembwe, aho bakomeje kwirwanaho kubera ko igihugu cyananiwe kubarindira umutekano. Uku guhanurwa kw'iyi ndege kandi byerekana ko natwirwaneho yiyubashye mu buryo bukomeye bwo guhangana n'ibitero byo mu kirere. Ibi rero bishobora gukomeza gutiza umurindi intambara itarangira mu burasirazuba bwa Kongo ihitana abatari bake buri munsi. Ariko si byose, imidugararo ya politike, intambara z'amasasu n'indege z'intambara, ubwumvikane buke mu banyapolitike batukanira ku mugaragaro, byose byaba bikorwa n'abanyekongo ubwabo gusa cyangwa hari ukuboko kw'amahanga gukomeje kubyutsa uwo muriro rwihishwa. Iki kibazo cyasubijwe mu buryo bw'ibanga ariko bukomeye cyane kandi butangaje. Uwahoze ari umudiplomate mukuru w'igihugu cy'Ububiligi wasabye ko amazina ye agirwa ibanga rikomeye kubera umutekano we, yashyize ahagaragara impungenge ze zikomeye kubera muri kariya karere. Uyu mudiplomate yatangaje ko ahangayikishijwe cyane n'uruhare rwa guverinoma y'Ububiligi mu gukongeza no gukoresha amakimbirane nk'igikoresho cya politike mu karere k'ibiyaga bigari. Uku kwatura k'uyu mugabo wakoreye Ububiligi igihe kirekire kugaragaza iby'abasesenguzi benshi b'Abanyafurika bamaze igihe kinini bavuga n'ijwi rirangurura ko ibihugu by'i Burayi by'umwihariko Ububiligi byakolonije ibihugu nk'u Rwanda, Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje gukoresha politike yatanya uyobore. Ibi babikora binyuze mu gushyikira imitwe imwe n'imwe rwihishwa, gutanga inkunga z'amafaranga ku ruhande rumwe mu gihe basiga isura mbi urundi ruhande imbere y'amahanga, ndetse no gukoresha imiryango mpuzamahanga kugira ngo bagumane ijambo ku mutungo kamere utabarika ubarizwa mu karere k'ibiyaga bigari udashobora kuboneka i Burayi. Kuba umudiplomate w'Umubiligi yitandukanije n'igihugu cye akavuga aya makuru y'imvaho y'uburyo bagurisha intwaro bagateza intambara n'ikimenyetso ntakuka ko ikibazo cya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari kidaterwa gusa n'intege nke z'abayobozi b'imbere mu gihugu, ahubwo hari imashini y'amahanga yicaye i Burayi ifite inyungu nini mu kubona akarere gahora mu ntambara z'urudaca kugira ngo isahurwa ry'amabuye y'agaciro nka zahabu na cobalt rikomeze gukorwa nta nkomyi y'amategeko. Mu gusoza ishusho y'akarere k'ibiyaga bigari cyane cyane iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe, nishushanya igihugu kiri mu nzira z'amahuriro atoroshye na gato. Ku ruhande rumwe leta igaragaza gusuzugura ibirango by'igihugu, ikabyifatira nk'ibitambaro byo kwihanagura ibyuya ndetse no guterekaho za byeri. Ku rundi ruhande ishyaka riri ku butegetsi rikomeje gushaka kwagura manda zaryo ku ngufu rititaye ku bibazo by'ingutu byugarije abaturage, mu gihe Kiliziya Gatolika yamaze kubereka ko itazabemerera kwangiza itegeko nshinga. Hagati y'igisirikare gikomeje gukoresha intwaro ziremereye mu kurasa abaturage bihagazeho banga kwishwa ngo bashire, naho amahanga n'abakoloni bakomeje gukongeza umuriro bahembera amakimbirane y'urudaca ngo bibonera amabuye y'agaciro. Ese amaherezo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayahe muri uyu mukino mubi w'inyungu zihishwe? Ese abaturage ba Kongo bazakomeza kwishyura ikiguzi cy'amakosa y'abayobozi babo bananiwe ndetse n'irari ry'amahanga yabasahuye kuva kera? Nisesengura tuzakomeza kubakurikiranira umunsi ku munsi kugira ngo mudacikwa n'amakuru yizewe. Ndabashimira gukurikira iyi nkuru ndende twabateguriye. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu kandi musangize iyi nkuru n'abandi kugira ngo bakomeze basobanukirwe n'ukuri kwimbitse kuri politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Murakoze cyane, ndabakunda.